enure basaruzoro gukora nka coordinator w'imirimo ya MK project nagira ngo tumaze mangu nk'abantu abejumbiro movement y'ibintu kwebaganisa mukona ngo kure kabineti mu zitari zimwe na zimwe ezuru kujunanizwa ha mirimo etari yemwe nemwe omuyihangariona amanyisa okumba irengambire ntitwe MK movement ere timwe kandi usamu kwetswamswam ko kumkura abantu nibagamba ngo haro timu nyingi eziri mu MK movement itwena tuli hamwe tukora hamwe kandi ntukiriza mu general boss kainuka. The different brigades, we have MK Army Brigade, we have team chairman, especially Hanto, nitumanya team brigade CB, group CB. So, encourage twin hati nitukwataniza hamwe. We are working together to make sure that there is no division. Abo kugambe bino babiri nibavugana abanyamakuru mu rurembo rwa Fort Portal okurangira hure barumano baza kutandikaho omucanga cya Rwenzori ehure jerumu no kuronda bebembeze ba movement yo mu district zona okweremera metari yemwe nemwe okuyonja urubuga Fort Portal okutebekanisa hemizano hamwe nebindi byinji ikintu ekinde kitugamba Museveni General Museveni no president wait hati kandi tuko kuturora subscribe ngatena he baito tugamba Museveni hati Museveni waratu muhanda akatukiriza Mhozi next as a special presidential advisor in charge of special operations kiri under his office kurara ngo ibintu byone ebikora byakuya mu Uganda abitemu amani kurabite bigende biterera. So part of the effort in Atorohan are pledges zingi zitakakozirwe arone bintu bigi government byanhiza abantu tuinezanike tukabwinga nebintu ebinde baraganiza abantu ndastopaka nebindi byona ni mumanya nabintu bya gukora abahona bakoreso mu gishogo kwetabo muhurejera abene tandika hizo bariyanye nchakare omucanga cya Rwenzori hamwe na Toro tuyenda kubasoborora kike kidrop igendero wake drop ekikuru cya byona muije sagike government yetu kandi sagiko mwebembezi wetu omusha aho tukunehera kuba mwebembezi akongera gasha kwa Jonan Tusingwire.